Ikaze ku bakunzi bacu bose aho muherereye muri benshi hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi, haba ari muri Afurika ndetse muri Amerika n'Uburayi, imigabane itandukanye yose aho muri, ndabizi ko mudukurikiye muri benshi. Uyu munsi natwe murabizi aho turi i Murenge, aho muri gakondo benshi bategereza amakuru ya buri munsi, uko gakondo yaba yiriwe ndetse n'uko yaba ibyutse n'uko yaba imeze kuri ubu ngubu. Amakuru yacu tubaha ikaze muri aya makuru y'uyu munsi. Turi na gatatu ku minsi 8 y'ukwezi kwa kwanza umwaka wa 2025, aho twakomeje gutangira uyu mwaka wa 2025. Ndabizi kuko mudukurikiye muri benshi muri aya makuru, aho twebwe turi mu karere ka Minembwe tugiye kuyabagezaho uyu munsi. Kuko twabivuze turi na gatatu mu karere ka Minembwe, uhereye mu masaha ya mu gitondo, akarere kiriwe gafite umutekano, aho ahantu henshi mu ma axe ya Minembwe, aho twavuga mu burasirazuba ndetse tukaja no mu burengerazuba, tukaja hirya no hino impande zose za Minembwe, aho twavuga ko Minembwe yiriwe neza. Minembwe abantu bose twagiye tuganira ndetse nabo twagiye tubonana bava mu turere tumwe baja mu tundi, batubwiraga kuko mu turere bavuyemo ari amahoro basize, ari nta gikuba cabaye, ari nta kindi kibazo cy'umutekano kivugwa mu turere tumwe na tumwe nkuko tuvuye kubivuga. Uturere twinshi rero muri Minembwe tukaba twiriwe turanzwemo umutekano, abaturage biriwe mu bikorwa rusange bisanzwe, imirimo ya buri munsi abantu bahora bakora, biriwe mu mirima, biriwe baraginga ku misozi, warangizaga inka ku misozi nubwo inka zanyazwe, ariko nanone kuri ubu ngubu imbuto y'inka ikaba ikihari muri kano karere ka Minembwe, aho benshi usanga bakizifite nubwo atari nyinshi, ariko kandi inka ziracahari kandi zikomeje gufasha abaturage benshi. Nubwo inka zasigaye ari nkeya, ariko ubu zikomeje gufasha ibihumbi byinshi, imiryango myinshi, aho usanga inka zikamwa mu muhanda, niba ari hakamwa inka 5 zikamira imiryango igera kuri 20 isaga. Ahangaha hakaba hakomeje kuba umuco ubufatanye, umuco wo gusangira uracyakomeje muri kano karere, nubwo inka mwumva ko zanyazwe, ariko nyinshi ziracahari kandi ziracyakomeje gufasha abaturage muri kano karere ka Minembwe, kandi bikomeje. Ibyo ni ibikorwa bimwe na bimwe bikomeza kuzamura umuco wa Kinyamurenge, kuko abantu benshi bazi ko umuco wa Kinyamurenge wari uwo gusangira no kuvugira hamwe. Saho gusa n'ubundi ibikorwa byinshi byagaragaye ko byakomeje gukorwa muri kano karere, aho twagendaga duhura n'abanyeshuri bagendaga bava ku bigo bitandukanye mu turere dutandukanye baja ku mashuri, abandi bavayo. Twagendaga duhura n'abanafunzi benshi bava ku masomo, abandi baja ku masomo, aho muri kano karere hari amashuri yiga mu gitondo, uco bita mu mvugo z'amahanga ava midi, abandi bakiga nyuma ya saa sita après midi, aho twagendaga duhura n'abagenda baja kwiga ndetse n'abandi bavayo. Uko akaba ariko akarere amashuri, aho bavuye mu biruhuko, nk'uko twabivuze, bavuye mu biruhuko by'iminsi mikuru yo kurangiza umwaka ndetse no gutangiza umwaka, bakaba amashuri akomeje kwitabirwa n'abanyeshuri batari bakeya, aho twahuraga nabo mu mayira, abana benshi cyane bavuye ku masomo. Iyi minsi ngahe, uyu ukaba ari umunsi wa gatatu bafunguye amashuri, aho amashuri yafunguye ku minsi 6, ku munsi wa n'akazi rimwe, akaba uyu munsi turi na gatatu ku minsi 8. Abanyeshuri benshi mu karere kini wacu murabizi muri benshi, kuko amashuri yafungurwaga, abantu benshi bakavuga ngo amashuri ntarafungura, bakabanza kugira iyinga, abandi bakagira amayinga 2 bari muhira, bavuga ko amashuri ataratangira kwiga. Ariko kuri ubu ngubu mu by'ukuri hari iterambere rimaze kubaho, intambwe imaze gutegwa. Kuri ubu ngubu umunsi bafungura ni ukuvuga ko abanafunzi baboneka ku bigo by'amashuri, nubwo wa mubare ukiri hasi cyane, ariko uko iminsi igenda yiyongera niko n'abanyeshuri bagenda bumva, bagenda baja ku masomo.
bigaragaza kuko hari intambwe yaba yarahindutse mu buryo bw'imyigire mu karere ka Minembwe. Nubwo hari ibigo bimwe byatubwiraga ko abarimu bamwe bataraza, hari abarimu bagiye mu makonje za Bukavu, za Uvira, barimo abarimu b'abashi bandi moko bigisha mu karere ka Minembwe, kugeza kuri ubu ngubu bataraza, cyane cyane ibigo byigishwaho akaba ari nka IGF ndetse n'Irundu n'ibindi bigo bagenda bigishaho. Abarimu bamwe bakaba batarabasha kubona uburyo bwo kuza kubera ibibazo bivugwa mu mayira by'umutekano ndetse n'ibibazo byavuzwe muri kano karere by'umutekano by'intambara zagaragaye muri ino minsi, bikaba bikomeje gutuma abarimu bamwe na bamwe bataraza mu kazi kabo ko kwigisha abana. Uburyo wasangaga abana benshi bakiri mu mago bavuga ko abarimu babo kugeza kuri ubu ngubu batarabasha kuza kugira ngo n'ubundi amasomo akomeze yige neza nk'uko byari bisanzwe. Abaturage nk'uko twavuye kubivuga bari mu mirimo isanzwe, aho ubona ko kano karere ka Minembwe kuri ubu ngubu kavugwamo umwero, aho kuri uyu munsi wahuraga n'abantu benshi ku misozi bagenda barya imyagi, kuko mubizi imyagi kiraribwa kuri ubu, ibigori bireze, abantu benshi batangiye kurya ibigori, aho ibigori byahoraga n'ubundi byera kuri Noheli ndetse na Bonane. Uyu mwaka ushize imvura yaguye ikereje, aho abantu benshi baje guhinga bakereje, ariko kuri ubu ngubu turi kuri ino minsi abantu benshi batangiye kurya ibigori, bitangiye kwera mu karere ka Minembwe, aho bivugwa ko ikibazo cy'inzara kuri ubu ngubu cyaba gisa nkaho kimaze gusa n'ikigabanuka, kuko abaturage benshi bagenda bavuga kuko ibigori byabo byeze, aho tugenda duhura n'abantu benshi bavuye mu mirima bavuye guca ibigori, kuko bisanzwe ari imbuto zabo bihingiye, bakaba batangiye kuzigeraho, bakaba batangiye kuzirya. Ibindi nanone bikomeje kuvugwa muri kano karere ka Minembwe, ubwo twageraga muri santere ya Minembwe, aho wabonaga umubare w'abasirikare kuri none wabonaga kuko ari umubare mukeya muri santere ya Minembwe. Abantu benshi bibaza iki kibazo, impamvu abasirikare batagaragara cyane ba FARDC muri santere ya Minembwe. Ibi ngibi bikaba bituma umutekano wakomeje kugaruka muri santere ya Minembwe, aho abantu benshi bavuga kuko inzego za gisirikare zaba zarafashe gahunda yo kugabanya abasirikare muri santere ya Minembwe kugira ngo abaturage babe uruja n'uruza, kuko abaturage benshi batinyaga kuja muri santere kubera umubare mwinshi wagaragaraga w'abasirikare muri santere ya Minembwe. Aho abantu benshi bavuga ko umubare w'abasirikare wagaragaraga muri Minembwe warutaga uw'abaturage binjira muri Minembwe, ariko kuri uyu munsi byatangiye kugaragara kuko abaturage bagaragaye muri santere ari benshi, kandi umubare w'abasirikare wagaragaye ari mukeya kuri uyu munsi. Ikindi kivugwa muri Minembwe ni uko n'ubundi inzego za gisirikare hano muri Minembwe zitangiye gusabisha inzira ija mu Mikenke, aho batangira kuvugana n'abashefu babasaba ko baza bakabonana bakaganira ngo bakabaheza inzira ija muri Mikenke, ngo kuko hariyo abasirikare babo bakorera mu karere ka Mikenke. Ibi bikaba bikomeje kuvugwa n'abaturage benshi babinenga, bavuga ko igisirikare n'ubundi intambara yashize yaturitse mu minsi ishize ku minsi 25 y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2024, umunsi wa Noheli, ari aho bahereye bavuga ko ari inzira baba barabuze ija mu Mikenke. Ibi kandi bikaba bikomeje kunengwa n'abaturage bavuga ko iyi ari inyendamuvano igisirikare gishaka n'ubundi kugira ngo congere kizane intambara hagati yabo n'abasore birwanaho barinze ababyeyi babo. Ibi kandi bikaba byibukije abaturage n'ubundi igihe ino ntambara yaturikaga ku minsi 28 y'ukwezi kwa 11 mu Karingi, ubwo abasirikare bajaga mu Mikenke nk'uko bisanzwe. Bagaze muri Karingi nibwo babashe gutera mu Karingi, bakaba bararashe amaka y'abasore birwanaho ubwo bari batuye mu Karingi barinze mayimayi mu bice bya Rwisankuku na za Mikenke n'ahandi mayimayi ishobora guturuka kubwo kubangamira umutekano
umutekano w'abaturage. Ariko ibi kandi bikaba bikomeje kuvugwa n'abaturage kuko igisirikare mu gihe gitangiye kandi kuvuga aya magambo barashaka kuzana kandi imvururu ndetse z'intambara muri kano karere ka Minembwe. Uko ibi akaba ari ibintu bikomeje kuvugisha abaturage, bikomeza kandi no kubatera ubwoba bwinshi mu buryo bavuga ko abasirikare mu gihe batangiye kuvuga izi ndimi aba ari intambara bari gutegura. Akaba ari uko akarere kameze kuri none, akaba ariko akarere kiriwe. N'ubundi tuzokomeza tubabwire uko akarere kameze muri Minembwe, dukomeza gusangira ibitekerezo, dukomeza gusangira ndetse n'abadafite hari abanyazwe ibyabo, kuko dukomeza tubivuga mu makuru yacu, tubwira abagira neza kugira ngo baze bafashe abadafite kuri none. Murakoze, murakarama, mukomeze kubana natwe kuri Eco Media TV, kuko buri munsi dukomeza kubagezaho amakuru yacu y'akarere uko tubonye uburyo n'umwanya muri kano karere. Murakoze aho muri ku migabane y'isi, aho muri hose, waba uri nijoro waba uri mu gitondo dukurikiye, ndagira ngo hagire icyo utekereza mu byo duhora tubasaba zo gusangira n'abadafite muri Minembwe.